Sedurunge titiang ake matur dugerayang titiang inah yang dewek dumun. Wastan titiang ide bagus gede sikte saking kriya sidan. Alar titiang kuning ayang indek watangan ring ajang puniki. Mepesengan ide bagus Dharma Yuda saking kriya Bitra. Alar wenta semeton titiang saking sidan sareng sami puniki rauh pedak ayah jero bedesa titiang ring jagat sidan ani pedak rauh rene mangkit kare sang pintone ben pindah aja kena he titiang ninten mau bates yen mina kadi kirang titiang makte youtuber kekali saking sidan dados pintonen untuk orang itu rapi seneng lagi boleh kiri-kiri kayang dalam untuk mencarakan puja pangasti Om Swastiastu. Pinirin ringi ratu sesunan malingo iri-iri kayangan dalam sami banget suci ang kita tur bakti ning titiang. Apa yang kali ring para pinandika kalar penonton sinarang sami banget resmi sing titiang. Sedurunge titiang ake matur dugerayang titiang inah yang dewek dumun. Wastan titiang ide bagus gede sikte saking kriya sidan. Alar titiang kuning ayang indek watangan ring ajang puniki. Mepesengan ide bagus Dharma Yuda saking kriya Bitra. Doanen ke baos antuk angga pemuda aduene titiang rauh meriki pedak tangkil jagi pacang ngaturakan ayah-ayah kemahon ledayang ampurayang antuk kawi mudaan titiang sane mangken titiang ngaturakan yening calon arang ten medaging watangan ten nyaksam gitu napi ke tujuan calon arang puniki mangnane sida ngajak kang seni ulang budaya Bali. Kaduluren antuk watang-watangan. Ring raraha ring sejoneng mekudang-kudang sastra pecalon arang. Ri sepatadon yang betari patut menaging watangan pinakeh nyinayang kewintanan jagate gerumbuk pun. Napi puniki kesukseman watang puniki. Boya tios ditatkala itu betara mulai bos-bos lagi tedon napak seliti mangnane sida sane ke bos sana neng buta kala pisaci manusia sakti mangnane sida kesumil alar mangnane presida jagat teriki pemekasan yang jagat serombo sida rahayu dirgayusa nenten presida musak ngasik punika. Yen bawasnya sekali makin sampun ngelintangin galah jam kalih. Yen bawasan sampun lihat kepekan gitu. Duane nenten sida antuk titiang ngebahan puniki watangan duwe jam 12. Riwawu sampun titiang marjang upacara ring cakus pate. Melarang pengantuk bakti pengundangan. Sane mangkin yen ngrarahan titiang ring sejrone lontar kawisesa. Wentan wantah kekalih asiki ke bawas lontar nircaya lingga kekalih ke bawas niscaya lingga niki wantah geni pengiwa lawan geni penengan kedasaren nantok yeh puniki pangdados toyo puniki pangdados Wisnu ini geni pengiwa kedasaren nantok api puniki pangdados geni puniki pangdados Brahma. Medasarin antuk dasa aksara dasa bayu matemakan menadi triaksara ngamatuakan ongkara sungsang marang yang linggihing orang sejeroning aksara ika ke bawas liak gitu. Sana mangkin pangdan akeh titiang matur titiang uning ayang sapa sireje sane ngelarang aji anesti aneluh anarang jana iri kiring jagat serunggu deman minakadi nyakitin anak sing lapleh saking jagat cebang rauh goreng
seronggo kelot, seronggo tengah, seronggo kaler. Aku dejade. Rarisang, pintuan minakadi puniki sampun mekebat watang di tiang rengajang. Uli dijajah kena Sanenya larang amnesti puniki. Jadi aston belajar keturunan nyakti ada yang linggih hidup petang. Di tiang nintan mau batas. Rarisang, sana makin atau yang tiang kalah. Uli dijajah. Pangtan pocol ngalah kesaktian. Ngelah ada badan ilmu. Deman nyakitin anak sing lableh. Sana makin rarisang centokan kewisesane. Boyo jadi tiang atau kawanen. Boyo jadi tiang atau kan sakti. Nintan winten manah di tiang saput kedua yang manah bakti di tiang atau orang ayah iring-iring jagat serobo. Yen minakadi kirang wata ampun iki titiang ide bagus sipte saking jagat sitan datos pintonen ben pidan je uli dijaje alar titiang aturakan para mesuk semua antuk si reje sane merasa wawu menahan pepasangan ring penusangan titiang niki matur suk semua titiang. Yeneng nintan presiden untuk mintonen titiang niki wenten semeton titiang saking kaler jero mangku madangan mangku selamat ranisa rerah ini koreng madangan kaler wenten semeton titiang saking sidan sarang sami puniki rauh pedak ayah jero bedesa titiang ring jaga sidan ani pedak rauh rano makin karesa pintonen ben pidan je kena titiang nintan mau batas. Yen minakadi kirang titiang makte youtuber kekali saking sidan dados pintonen. YouTube na yang pun jelema nge. Inge duanen pangtanaknya titiang matur. Mugi-mugi melarapan untuk pasuican itu petaron napak sekiti ring rahin dan mangkin sida jagat diki pemekas ring jagat seronggo memanggokan kerahayuan kedirgayusan. Menawu wenten kirang yang sejauh titiang aturakan pemabah matur-atur titiang nas kagong gang renung pengampuran puput dan titiang untuk para mesanti. Om Santi 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 Santi.